So gen loin kon sa men, so gen loin kon sa. Yo men, ba ou kapab remarke sa men, ou fin la e depi 2 mois se vwa. Pil problem oui men. So gen la, ou ba madame ou petit ou gen problem, so gen. Mon cher men, non pil problem men. So gen. Quand l'arrive sous moi men, tout perd en dedans. Ou ba de am chita. Ou ba gen madame ou petit ou gen problem. Go go gen boy. Mon cher, ele kebem. E ba sel lit ken bo li ken bem tout boy go men ba yo men. Sa tret. Yo ngo ba pou mtri men. Ou pa ba pou di mou men, so gen pou di. Ba so ba ka te debat non men. So wal di. Yo pil problem ka tou men. Sa li la. Yo, konen ko ba pou mtri men. Sa li la. Yo, timide men. Bon ba fi ou timide men. Sou kon ba pou di men. Mkre tout bas. Mbe ok, dim so dim nan. Mba ka tou li face à face men, rele pou mwe le ou mzele. Comment rele pou rele? Ou ba gen internet? Mwen internet oui. Ma bon apen. Mbe ok, map tan mwen. Ok, wade. Ti fon m'a bekri la, ya ba. Yo, Fwe aven. pose men. Yo, bon apel mwe lwak mwen men. Men ok. Yo, bon so pou an, go ba pou mba la avon men. Salye la kolon, salye la. Yo men, ou konen men, e ou komanse zan men mga ba la avon men. Yo, mkon sa papa, mkon sa papa. La bout sou fò ta fò bay pou mwen men. Yo, mbe map gade ki jan pou mta avon nan ti ka jouni nou a yi men. Map sa mpe pou men. Yo, mdap vwèman kote men. Merci a film men. Yo, ok men, ok. Yo, mkote sou, e pa bas, yo mgo lop bay pou msou men. Salye la, di Mba la kwa sekre men, si ma iti men, e pou mvoyeje pou. Yo, mbe jere mbaz. Yo konen men, geket jula madem mwa bon apel, abon ket text men, apel de ekri men. So dim la? Yo madem. Madame apel de ekri ou? Oui men, ba la tris men. Non, sa baka nan apel. Sa baka nan apel kon. Sa baka nan apel. Koman madame apel de ekri la? E pou nan l'eglis, oui men. Oh, excusez. Ma boudam fonsel.